سلام علیکم بینندگان عزیز، خوش آمدید به شبکه مال بازار شهر خوجان. دوستان عزیز، ما امروز تصمیم گرفتیم برای شما یک سر سیمنتال کرمانسکی چیست پروده سیمنتال قای ذاتی برای فروش آماده کردگی هم حتما ویدیو را تا آخر تماشا کنید. لایک و پادپیس را فراموش نکنید دوستان عزیز. مسئله خورد و خوراک سلامتی های 100% یگان کمبودی ندارد گفته ایستادن صاحب مال. مولها дар шаҳри хуҷанд қарор дорад. дастафта дар тамоми шаҳрунои тоҷикистон ташкил карда мешавад бе ягон мушкиле. қадду қоматош рост нигоҳ кунед дӯстон, ягон мушкиле надорад. дӯстони азиз, нархашро гуфта мегзарем. нархашро 27800 сомонӣ гуфта истоданд. боз муомилаву дастафка дорад. аз номи канали мо гап занем, барои шумо ҳатман арзонтару хубтар мекунанд дӯстони азиз. агар видеоча барои шумо мақбул шуда бошад, ҳатман лайку подписатсияро фаромӯш накунед. мо ҳаракат мекунем боз барои шумо видеочаи нав ба навро барои пешкаши ҳар яки шумоён гардонем дӯстони азиз. саломат бошед, тамошои хуб дӯстон.